Quarter shese yemfa ahoma enkoso omunina emene enkuom enfi atasifo asasi so aobroni beka se death by hanging nenye no sa keke yesi omawie kra no omuni pedua no aban ni emuna na se beka se fununu no no ampasase enkonkosi wa me no kase enipa nkron no emunsia de yesi yemfa ahoma enkoso omene enkuom emumiensa de court eja omukra. Yo, I'm a juma na sawa mo ese yenkosen wo mo enku wo mo no court no ama kwan so betimi ababe appeal afa enu de etoje wo asese de owo ne yesiko na ko nti so beba be appeal ene wala ya fo ene beba ababe yesa appeal o ma ya appeal ni so ni nyina eja wala ya fo eso sa de pa ensia no a court ahye se oman no nkum wo mo no ebu mu kumfo no wo mo din wo ho afa omu nyina edin wo ho na obaba ku no wo mu no wo2 Esther Esan sanso ne wo Johannes Zipi ye wo sese ofa ohemi said make us na mdika ntentema metu edi appeal na ye wo Bright Alan Debra ye wo Ali Solomon wo ho na ye wo Donya Kafui wo ho enti nipa makoma kunsia no ofa me pese me nyamfo ni kakra so de ba enti se breko se me boaboa ni nyina no nti ofa se dia obi aka se ne apie afiri mu eno no yo ama mo enti message mu na ye de osebo me nche kra message ama ba de akwakosi ye no enipa mu gina adaka mu no omo ye nkron emu miensa discharge and acquitted the jam kra so omo fo mu ni okay wo mo dibem okay na ensia na edi fo no court wa hye se treason felony no wo mo eche se eye wudi enti yenkum wo mo enti se enkum wo mo se na nado de the signature ehase eni pension no se yakosan wo mo by hanging enti sani pension ofa opacha na che se omko prison ho a omko akoka eduduafo a ye hye omo se abanku omo exactly enti aban enku omo de a ombe de prison akosi ombewu enti
sana eti yebenya endi insia na yebenya din ni obobi oba bi ofrɛ mu w on say na be kasa soja for bi from di w Esther Esan on waka ho bete Bright Magda Blansuom na ombeka ka ho nti obobo ne nyina no nsia no bi a ɛne wo mfoni na ye de aba to manfo eba ye online a oboba website ne so a ombetimi anya na ansana akire besa babio so one pon kra na say ano no bobo wi abesan agya and say dipensia no say bia say wo ma anyu adwon say bia ombekọ akoyi appeal ana bebi ensinas na nado enya kokoduru of course ansana betimi asan wo mje say president no edin signature yes me bisa question we unse obi nso de epie mu ha say offer I'm enjoying the drive time news but are they going to hang them now Debbie Debbie and so Beminian so penny the antamua or be disappointed kakra. Our processes be a befemu and the last resort and say president no sent to the signature. And we've had over how many presidents or Obian signed the last president or no president no head of state JJ Rollins pe a sign be me kum nipa but JJ Rollins crown were free soldier mu free military mu no aworo seboso bonu gu no be she coat be ye democratic one no wantimi ansan ba kokora wonu ankasa kora ne time kora na ebigu ho twen no a wonu ankasa kora ne time na ebigu so obedane democratic leader no wantimi ansan ba kokora ma omu na egu ho no a nti se JJ Ron sentiment ankumbi Professor May sentiment ankumbi President Kofo sentiment ankumbi JD sentiment ankumbi I doubt if not Nanado can big question chese ewo ye nyina ye hwe nim se because even President Akufo-Addo Krampo no so betu bia say still na so sign obia betu bi on fa bi nhye mu kra obia in fact o hwe documentary bia I think one of your colleague journalists here concerning omo condemn cells. Say ye bie do ni bia do omo ho no. Say no mo yema shomo. Si ebe you ba akuku omo ana. JJ Rollins time no also na omugu cells na you omu free cells. No mo de edoma call sa shooting range ho tashi empona no ho na omo ekobo mutuo no ko no empona no hyehyɛ anwea egu botom na de si na kyese ne firing squad na omo de akombo mo ho a but ono Rollins kura no PNDC time no a 1992 wo san ba we mo no oba no ono ankasa wo nipa ni bia na ye ni o masem wia no mugu ho twen no wadu ka wantime nko wo mo. Wow, interesting. In fact, Gallows nimpo aye hangi omu no. Gallows to say baby aye gina asen wo mu no. Omu kohwe ho no. Chese ntintan ye wo ho no. Bed na chese ye sebi ye hangi wie no wo aye de obeto so prepare wo no. Omo dane ne bibi omo pamade wo so. Chese enti bed enti basa president ye ho ntina na ma ebusuafo wenum ni pension esi enkwose wo munkum wo mun me nyini so mabusuafo ye mbehihye wo mo bebre se ye betime akum wo but treason when was the last time I convicted will be for treason in Ghana? One more say when was that? I check I don't remember the date but I know dear treason dear run se chino bebre aba ebi wo ho no ya loki omo ayenku ya yenkum omo e wo ho no wow na ne yan say ye boss anu a san kwafu ye no se bo on say ya na yetimema presidential pardon true the president itimi ka say me je nipa bi so mo fom ho ni san kwafu we say enka wo mo oh sir yes wanya no fo anse senka e bia nka yamamu ayi a ka ye demotion friends ya teso administrative ladder and ka ye demotion enti de etimi ye wo mo an say betimi akase okay wo no yesi emu akumfo na ya teso afri kumfo no mu aba beto say oni aba be ko ahye na ti say obeda prison hall mo akozi say wo be sentence to death let's say they wo de musa ye nyu ba say aban bia ba no so me ma presidential pardon
na saa nkɔfo we yenyi bi mfra no ebi nsi. Wow. Not even when you are practically sick and almost dying. Over yada say na munko so ntie na abri bia ye benya update bia no